mizamanu galgonna aadef mitibi adi mulin amar halak zakat house fedi islami shariata figuhga aliga zakatuge nizam hardana korwege midairuga adi zakat khas gaanune div rajyega allah irad koreviyam ufedige tasdiq korwege diuma fahuga alugon ummid korani div rajyege zakatuge nizamaki mi islami duniyege fahaga kolleve hama fahaga kolleve nizam kawege daane sabab ke div rajyege mikankan tatbiq kuramun tanfiz kuramun mi dani islami shariatuge fiqhuge macca zamani fiqhuge macca hajata halata mi dekanta bala sharoge maqasid takuge macca ali alwagen mikankan kuriyam mi dani miedo algon men beenum ve faqirunge daftaruga register korey fatibe faqirunna ege terege bohiyawa ekan nemmi hunna hama hile bohiyawa kamesde 4 million 3 million rupiya di faqirake apartment ek ganna denu mi ki kon kame evs kame nune mi mi hama korwidan kam ekam en nizam mitaga gam korum me jehni gaanuni gotun waki kahala usul teke macca defu fenna nizame macca mikan tartib ko emase ke faram sarukaru izzat raisul jumhuriyage tasawwur ke zamana evvaruge zakatuge nizame devrajge gam kunu erum faqirunge daftaruge register kore fetibe faqirun nan ekaniwas haadegina khidmat take me fundum for ko deven agon me zakata be ganun mehar ekulewale fe gotum bill ekulewale fe gotum invest kore wen ko ittebes ege kanel febor islam sharia gule gota eg asas tawg alige zakat fundum invest kurana gotum mach kinatto ekan quraniya ige usul take bor me silmoring me do khilaf masale ekam alugon men bura wani mikamugo invest kurevena kama harun ahara bahanje kankama dati nuwa gota hajataka balage invest kurevidana kama sharoi hamatahu ali mikan koram mijene kiwegen mizamanu hajataka daruri kantata ituru efa wale bodukamu zakatuge beheni werinna rota haggu werinna komme ahara kos kuranje haraduta boduma emihunge kantata hajatta ituru efa wati e hajata मकसद की ज़कातुं एमेहुन्ना हियु एवजियम इस्लामी शरीयग असास तक एब तंदे एकंग कोरे गेंदियum एई मिकमुगो इस्लामी कांस्तका बे उजाराइन गबूल कोरा गोतकी अदि इस्लामी दुनियेगस इस्लामी फिक़ही मुअस्ससातकुम वस एगोतंग एबहोरे तरजीह दीफ